Email na sa akin si YouTube na pasado na ako sa requirements. So, tingnan natin. Gmail. Tanajima, Kutsumagumari, apply for monetization. So, apply na tayo mga kagay ko kung Bisaya. Punta tayo sa Google, YouTube, Bisaya, national testab. Masima, kurut semalam nabi, anisani bumbu, hukini bumbu. YouTube Studio. Uy. Masima, kusemalam nabi, anisani bumbu, hukini bumbu. So, monetization. Tingnan muna natin yung video. Malinis ba? So, So, doon na tayo. So, review partners program terms. Start. So, review partner program terms. Agreement. Accept email updates. Accept terms. Masima, kusumagumari. Ano message so done. So dito na tayo kay sign up. Do you have no? I don't have existing email. Bisaya. Masima. Get more answers. Yes. Ha? Bili ka? Masima. Full? 100? Kasi? Ano masina? Gusto namin Philippines. Where is Philippines? Amen. Philippines. Piso kaya pre? Meron pa dyan. Bili tayo. Magkano ba tissue? 8. Bili na lang. Bili na. Oo. Piso. Dito sa yes, get more answers. No, I don't see. So create account. Ano masima? Tubikiru bilawi.
Account type. Name address. Yes. And this. Do this. Province of Bohol. Yes, City. So, yun mga ka-amigo. In progress na siya. So, 1 hour later. ngayon pa lang nag-message. Accept na ako mga ka-amigo. Congratulations. Congrats, you've been accepted in the program. You can monetize your videos. So, yun. Don't take it away from me because una natin. Pre, oh? Putik. Pre. Ano mo to? Saan? Dollar sign na. Putik yan. Iyon natin. On. Dollar sign na, pre. Oo na natin. Wala ka, putik. Ha? Manoorin mo, wala na yan. Pasok na yan. Nadali ko ah. Iyon natin. Don't take it away from me because congratulations, you approved the partner program. Oh. See? Lagay na tayo ng ads. Paano maglagay ng ads mga kamigo? Punta sa studio, dashboard, ay videos din ito. Click mo na yan. Tapos may dollar sign dito. Ito. May dollar sign na yan. Tapos, gusto nyo mag-ad break, manage mid rolls. Dito nyo yan. Yan, add break. Yun. Tapos save. Yung mga above lang. 10 minutes above. Pwede nyo lagyan ng break. Pag hindi mo lagyan ng add break. After manage mid-roll, yan o, add break. So add break, tapos 3 minutes. So after 3 minutes, add break. Then 6, add break. 9, add break. 12, add break. 15, add break.
80. And break. 91. 94. Ano pa pre? Bumili lang kaya ako bago sa'yo. Let's continue. Then save. Yun lang mga kami. Ulit lang. Hanggang 17. So, sign. Sa unahan mo ilagay kasi sila sa unahan nilalagay. Hmm. 3. Ikaw, mag-apply ka pa. may isa ka pang nagsubok, pre. Kasi mama umaya, bigyan tayo sa luli. Oo. Ha? Hmm. Yung cellphone. Sure. Kano kayo? May 500 yata yung ganyan sa'yo. 500 na yata yan. 500 to? Hmm.